Nyen thung di sensi nangke yong la C.S.T.Darjeeling ne nga tu tile shugi ye. Tine ta nge de nyen thung di de sue digi ye. Gelsi pyoge changya ki kokap maraken di de ye na khonso la pyoyik changya, pyoge changya ani gelrap tambe di de ta minta nge de ngoto shugi ye. Ani ngoto shu pa nangshin tanda de sensi nangken mang chewa lo nishu tsenga ne sumju songe parki mina dinda resha di nge sambala taksen yakbo sheta re samgido tanda de karishu gore lo nishu tsenga ne sumju songa pardu da mitse nangke tuche gelche she chikre ani konan so la yang simkang la ten awa tang semo dite yugi re che chang konan so la loti nangya la yang tupen su nangge re ani thaga nangshin thanda sensi nangken gyacha ge lakcham arine sensi nanggidu che chang ta nye samden dhube soro nye tanda chigela shuken pyomi chola pyoyik changya ki kokap pyulya ki chedu nye di thagam di cheba yin ani ta nye samba nangshin pyobe chichok nangla tupen suki yobata samsam yungido tine ta di yankyar tanda ngoma chilo chikdong gupkya trukchu redang in 1960s chilo chikdong gupkya trukchu redang la doling u shung lopte nechul khante ye me gen nobu chumbe lagi chakchom nangwe chamyik di nikhenan sola ngoto shugi ye tat khajing anjo khawalep song serna kungö yishe darke lak ne tadi khongi chenrba genlag chenre nasa ne ti chetar agentive every time you see nasa ne after a pronoun you must know that the pronoun in front of ne is the subject of the sentence ta nasa ne yuna ta pelke la shube na sikdu di chepapo kungö yishe darke la yin ba khen gu gi yore kungö yishe darke la khorang pyo la shube kapla kuta re ani khorang gi kunda di nge ani re khorang ni la semo chik chungba re yishe thema la semo chik ma to yo ma re ta de kharsa dire la ne yikchang sena lekhung re lekhung rangshung ngaran che shung chok dang delio kha ki phöyik thok nechul jorik la yiktel kalen nangyu ragata gayata kesapchu gyu sena kalen nangya sena inji kela infinitive to reply to letters received from our government. So he was the correspondent. Kongre. Tene ata dine malo korda. Ani sakata ka shepchu ku nga narongo la da shepchu tu ma dum ka nga khang pa shepchu pu na phun cha naro cho ga sa chok kungo dumkhang phun chok
ra nata na ma nam ra gata ga yata kya la kel kungo dumkhang phunchok namgel la ga sa lak ta kenansur khasa shubnang shi inji kela ina pena lobde ming dang sache ming mi ming ina ani yige thangbo de capital letter la thigi yorba ina yang phekela capital letter tinde thiya ge luksel yo mare taganang sin hindi dang nepali la yang capital letter thiya luksel yo mare ta di kharishugure khabalyaso kungo dumkhang phunchok namgel lak ta la ga sa lak yubeina ani di dungi sikdecho mingin ba khengugi yore अब नेपालीमा पनि क्यापिटल लेटर लेख्ने दस्तुर छैन र त्यो एउटा शब्द हो कि एउटा के नाम हो चिन्नु सकिँदैन तर अब नेपाली र टिबेटनमा एउटै हो अब कुङो दुमखाङ फुन्चोक नामगेल ला गा सा लाकले चाहिँ के देखाउँछ यो चाहिँ महान गरेर जस्तै प्रशान्त ज्यू रमेश ज्यू अब ज्यू लेखेको छ भने अगाडिको यो सबै नाम हो भनेर बुझ्न सकिन्छ त्यसरी अब यसले तर यो मान गरेर लगासा ल छ भने चाहिँ अगाडिको चाहिँ नाम हो भनेर मान्छेको नाम हो भनेर बुझ्न सकिन्छ ला गासा लक नासा ने त थन्दसियो भनेपछि कुङो दुमखाङ फुन्चो नामगेल तदिचिगिन्दang मिङइन केन्या काले खापुतुगा त यिना yang la gasa laksiati michigla kushap chunya ki chedu la gasa lak shugi yorba perna tashi lak pema lak tindes ta la gasa lak dine khari khaku gresana dungi chigdige di mingin pa kingi yore ani nasa ne thiyo na ani tade chepa porba this is the subject and this nasa ne shows that the person named in front of the sentence is the subject so kungo dumkhang phunchok namge lak kayata kyakiku ki sa ki le namgil jiwle sangata nga darata ta tanaruto ngato shoge morning good morning langanjuk ngato thele yang labirba ani shokpa dile yang lagur ngato tang shoge tanda chikpare la sapchu lu sa lu ra chata cha la chel luchel ta luchel is an exercise re injikela if I break this word into two skill of one's physical body skill hand skill brain skill so skill of physical body is exercise gakiku gisa gi mao chanaro cho na chen ta mao chanaro cho na chen shibe kabla technically to symbolize re that to symbolize lamna inji kela digi omare ani such as lamna digi ore such as exercise turn such as exercise salata da tanaro do sa de
ga ra gar dogar art of performance dancing and singing dogar art of performance dancing and singing dogar da nga dang rana ro la rul ratata cha cha tengbo che da che rul che rules na musical instrument chess na to play musical instrument rule che play musical instrument tanga zo yam che di mangpo technically che di khane yungor sana to play ne chemo che ne che le biore tina ta ngancho kung fu che boxing che luchel che di chawe khane yungor sana chemo che ne che re tina di phecho da minda tangi ore boxing che chemo che kung fu che o dindesre rulche sanata to play musical instruments sanaro so ga sa soksena ani tadi kenancho gelsi pecha lok nangi yona sanaro so ga sa soksena gelsi kenang inji kingi yona etc and so forth tindere sokta nepali la kranso nepali kingyo na sanaro so ga sa soksena iti adi mane ajai chhatara sabai nabani kana iti adi भन्ने गर्छ हैन म्युजिक बजाउनु इत्यादि कायता के की कुकी था सबचु थु गा सा थुक आओ गा ना गेन थुगेन बाउ शाटिंग बो शे सा शे थुगेन शे सना त दी शेसरे is honorific word thuk gen shesana to shoulder responsibility of playing music art of performance and exercise ta thashju tu gasa tu khao gana gen tu gen shesana di shesare nganjo shesa mashi bayina legen kher legen kher sana to shoulder responsibility tadi to gain shares and to shoulder responsibility honorific जिम्मेवारी उठाउनु त रकता कांगा कांसना he was the soul who shouldered the responsibility he alone or solely shouldered the responsibility she gao na nga nang ragata gayata gasapchu gyu tatanda ngoma shubana shi de gyuduga gyudi kharasana inji kala infinitive to shoulder the responsibility of playing musical instrument art or performance and exercise she nang gyu rakata gayata gesatu gyu yaga yak tang chikpare she nang ya tang she nang gyu chikpa chikyang re she nang gyu जिम्मेवारी उठाउने अनि भारत ठाना थेन लबरबा ता यकेदंग फेलकेला खेबर तोकचम योरे ता भारत ठाना थेन सना ngaरे nga dawayin nga lega chigiyo nga भारत ठाना थेन अनि ता
진라 전직 민기 남장 망보여래. Many synonyms are there for the word I. Paratatana 10 I Nanaru no ra nor basatubu chanaru chosa che ao pa dingbu pe la pel nasa ne. Tadi chebapo I nobu chembel. Nasa ne, it shows Nobu Chambel, he himself was the subject of this sentence or is the subject of this sentence. 10 Norbu Chambel, I Norbu Chambel, Mo Norbu Chambel mani, Mo mero naam Norbu Chambel, Nasa ne, it shows this is the adjective. So Norbu Chambel le sangatanga darata da danarudo ngado shoge in the morning ta inji kele ina in the morning in the evening tindrel gruba ina yang pheke tang Nepali kela in lapsulyo mare in the morning, in the evening, in lapsulio mare Nepali yang chikpare. Ani in the morning, parata tha taseptu tu gaseptu ku tugu children. Nobu Chambel ngato tugu chanaro cho kaga kakao chakiku chiga chikla to a group of children. To a group of children. Lu la septu lu sa lu ratata cha la chel lujel exercise. The exercise the mingchig this is a noun, and if you want to change it into a verb to exercise, again lu chel che technically comes from play skill of physical body. Lu chel che Luchel da nga tang rakata ga gayata kya gyasapchu gyu na gyun gayata kya kyakiku gi gyungi regular salata la lanaru lo ba lop parata tha tasapchu tu ga tuk lop tuk sena student tade ra nata na ma sa nam ranata na ma sa nam gilsi kenan cho pecha lok nangi yuna ranata na ma sa nam sena mangchik repena nga cho kerang cho khong cho regular student Nepali la haru ranata na masa namsena haru kayata kya kikuki haruko of the students awo chanaro cho wara war chowar livelihood chowa living chowar latatata ratata ta naruto ga tatok chesena to look after. So I
Nobu Chembel used to look after the livelihood of the students, how they were doing with their health, food, and so on. Ta nga tang gana ro go nga kong sa mao chana ro cho ga chok ga ki gu gi ao khara ta tha tha se tu thu nga sa thung sakata ka ra kar la gongsa chok se na ta His Holiness Unitigur, His Holiness. Ani Nepali la gongsa chok se na Mahamayim. Gongsa chok gi of His Holiness the Dalai Lama, of His Holiness Thungkar birthday, Thungkar honorific, Thungkar birthday, technically birth star, Sakatakara kar star. Thungkar in English is birthday, in Tibetan it is technically birth star. La on His Holiness birthday, Mahamayim ko जन्मदिन मा Thungkar la ani khabar lesson Thungkar la sana roso ga sa sok gilsi kenang pechalo nangi yona ani kenang so dine khale chik ringire changnang baina ani khangchamne ani thonda khingire pena ranata na masa namsena harure ani sanaro so ga sa soksena ityadire etc sok etc da sabtu du sa du cha dingo che na chen kha ga khak du chen sana special occasions perna independence day ani kharsa du chen sana special occasions ani kha ga khak is it works as pluralizer. Different occasions, different special occasions. Dujen khak ga kikugi gao sa naroso la sul sa ta naroto na dun ao ba sepchu bu la bul dao ga naroko sa gu ta gongsa chogi tungar dang Duchen pena karishugore jinda gebe che chonga la kya rangchen thobarba tine dindeg duchen la special occasions la sultan bil sena karishugur sena sultan sena feast re bil sena to offer feast to give special food on these special occasions. Sultans and a feast bills and to offer feast. Dao ganaro gosa go having to offer feast on special occasions. Rakiku ri gasa riksana of that kind of rigs and technically castre and such thing as having to offer feast on special occasions
such as birthday of His Holiness the Dalai Lama, Riktang Sakataka Ba Sa Kap Ratingbore Kapre once in a while Bela Bagatma Kapre Bela Bagatma Salatala Lanarulo Ba Lopara Tatra Taseptuga Tukranata Na Masa Nam Loptuk Vidyarthi student Ranata Na Masa Nam Haru Vidyarthi Haru Sapatapa Paratata Tanaroto Kao Satengpo Senga Seng La Troseng La Sena Lingala to picnic Troseng La Ao Karatata Takikuti Dati Sakataka Ba Sakap Teacup Picnic Ma Lageko Samaima Landa Khiri Lageko Bela Picnic Ma Lageko Bela Cup Kabre once in a while Bela Bakatma विद्यार्थीहरू पिकनिकमा वनभात भन्छ हैन नेपालीमा वनभातमा लगेको समय लाँदाखेरि कायता क्याकीको कि खा लागालक खाना खालाक्सन फूड Once in a while, at the time we take the students to a picnic, khalak, food, dragata ga, gayata ga, gesetu guna gun, lasa, gun gaota na ten, lasa le, gunten le, then the usual food, then the usual food, then THA and then comparative. Paratatana ten Bashapju bu, ten bu, a little. Nepalima alikati, sadaiko khana banda alikati. Darata Thaka Taksana good and comparative better, a little better food than the usual one. At the time when we used to take the students to a picnic, a little better. Taksam, just a bit better than what they always eat at the school. Gawota naruto ngatong, gaw kanaru gosa gu. I have to serve just a bit better food than what they always eat. Sana roso gasa sok pechalo bekabla mangbo sheta yungire chik chik dinde chik nis dinde changin nang bayina ani ngima chik pechalo bekabla tunda pel chawa kingire ta sana roso gasa sok sana etc Nepali la labia yina ityadi ko ao khasep chu khura khur ao gana gen Khur gen, ao gana gen responsibility re. Jimmebari. नानीहरूलाई पिकनिकमा लगेर अलिकति खाना राम्रो दिनु पर्दा अनि इत्यादि जिम्मेवारी छाछाङ
cha changa chang cha chang complete responsibility cha chang complete I completely forgot complete cha chang complete responsibility sha sabju shu dawo kanaru go sa go I have to shoulder complete responsibility at the time when we have to serve a little better food than what they usually eat when we take them to picnics. Re tanda de karsa yengoma chagamchigi nangla di genubu chimbela linge kapla ji kharire shogo pakwa shui deba soro kubar chig yengmon la kena chula chenbi shu chawa yi ani dao kanar gosa ko baucha sa chesna lasokpa ki dokchogre is opposite of the word etc. So it is full stop to the list of activities or names or nouns. So che ki nanga nang manaro mola mul nangmul nanga nang sana internal manaro mola mul sana to discuss internally who should do what. So we had internal discussion. Nangmul thasab tu gasa tuk gauta na ten au khadibo khela khel tuk ten khels na ten khels na to settle to do something to fix to do something tuken khel watar lata tatara that as it was fixed in our internal discussion among the four teachers. Lata tatara tar like as it was fixed, like it was fixed. Ra nga rang sanaruso hakikuyi se rang so se. Each one of us afno shatingbo she sa she ao baita ja janaru jo na jun gayata gya gyakiku gi sa gi she knowledge jun capability gi na shabtu nu sa nu sha shabtu shu ga sa shuk kha nga khang yanaro yo da ye nishu khang ye technically whatever strength or potential we had in English, we gave our best, we did our best to our capability and knowledge. Ani Nepali la gi nishu khangyu gi jati jiuma shakti cha teti la ta la ga lak baw sa ma sam ranata na ma nam da ga dak laksam nam dak laksam namdak laksam namdak with pure motivation or in another word
expecting nothing in return for oneself. With pure motivation, expecting nothing in return. Haksam namda gakigu gisa gisa shapchu we served with pure motivation, expecting nothing in return. For oneself. Sakataka basa kaprating bore kapre once in a while. Bela bagatma kapre salata la lanarulo ba lopao karata tata ki kuti dati bayata ja chating boche dache lopti che. To teach, to take a class, lopti che cup at the time, once in a while, at the time we teach or take a class, dao ka ngala ngel kangel, dao ka ngala ngel kangel. यसरी अब तपाईहरु मेरो बिगिनर्स को स्टुडेन्टहरुले चाहिँ अब बिस्तारी पढ्न सक्ने भएको छ र अब सँगसँगै एक दुईवटा शब्द पनि सिक्ने कोसिस गर्नुस्। तपाईहरु काम गर्दा गर्दा पनि यो भिडियो खोलिराख्नुस्, सुनिराख्नुस्। हाउ खा र त ठा कि कुठी द ठी भनेको सुन्नु भयो भने चाहिँ अनि अब तपाईले यसरी हाओ खा र त लेखेछन् ठा कि कुठी द ठी भनेर अटोमेटिकली भन्नु सक्ने हुन्छ। Check up at the time kangel sena problem samasya kangel samasya ao parata tha da the dasapchu du sa du when we encounter problem. Samasya samna hunda. Samasya samna hunda. Dao gadangboge rakatakana again teachers. Shikshak, guru. Nanga nang khasatu kula kul internally. Not engaging any outsiders internally. Gana rogo bao satata da dasatu dura dur godur to consult. Godur gi by consulting among ourselves. Galatala lanarolo sanyatanya nyakiku nyinga nying lo nying barata thanga thang gao sasatu ma sum lo nying thang sum. Galatala lanarolo actually coming from lower lungs. Sanyatanya kikunyi nganying heart Heart heart. Bharatata thang chest. Gaosa sepchusum masum, these three things, lungs, heart and chest. Sum paita cha chakiku chir outside. Baota naroto na tun. Check outside. One's lungs, inside one's torso, heart and chest. Tunne so meaning taking out one's heart, lungs and chest, meaning
to make it transparent पारदर्शी गराउनु then gaosa la sel baosha da selche to clarify selche la malam satatata tanaroto na tun gaona nga nang lamten nang to give guidance lamten nang to give guidance to guide and clarify Radingbo re sa re technically is intern, but in this sentence we guide each other. Radingbo re sa re is we guide each other and clarify each other, making things very transparent. Baocha sa che full stop to the list ha chang nga chang intensifier very extremely ha chang balatala lanarulo tawokara kar lo kar balatala narulo samlo mind tawokara kar is white. So we use color in our language, but not exactly the way you use color in your English language. So he went white with fear. He went green with jealousy. Not like that. So Daukar in Tibetan is positive. So good or pure mentality or mind. Daukar Karse white food is vegetarian food. Daukar white, basically milk products. Lokar, and we use black as negative. Sambanakpo. Mentality, black is cruel. And we use green as lebajanku, someone with old thoughts, old way of thinking. Janku is green, so when oxide is formed on copper, it changes into green. So basically it is coming from it. So we use color to express something as you do in English, but in different ways. Dama tam gao chang a chang thamchik chang ma, good understanding. Yanaru yoda yu satatata basata, because we have good understanding and pure mentality or thoughts. Salata lalanarulo ba lo parata tata septutuga tuk ranata na masa nam. Shishya haru, students, pluralizer, students, laangang, laipani, also to the students. Makikumika mik daopa tingbope mikpe, example, to set good example mikpe.
And to set example, we say make, pay, turn, show an example to one's eyes. Ganar go masa gom gaosha kikushi sa si habits bani udaran rabani sang bao sanga sang panaropo yakpo good sangpo good ramro yakpo how ja ga sa jak na sa ne how ja ga sa jak is to settle good habits, to settle in them. Good examples and good habits, I think in English you could say integrate. So here technically it is to settle. Jak ne salatalal anarulo palo parata thasitutuga tuk ranata na masanam students sisyaharu yasatu yula yulla satu lunga lung ao daratata makiku na min yul lung place damin many different places damin technically not similar, so many different places manga mang daga tak nasa ne mao nya ma nyam hao janaru jo masa zom. Hao janaru jo masa zom is to come together. To come together. In French, I think they call it rendezvous. Rendezvous. To come together. Mao nya ma nyam bao gao sakiku si ba si payata chasa che nyam sip che to be very close nyam sip che kayata kyang nga kyang even we were very close na nga nang khasatu khula khul internally. So I think we have one more page to read to finish the article written by Gyan Norbu Chimbela. Tindas cheche karishugure pyoyi loya ani pyoge shingi na yike changya tindela ta tupe sebe rawa ye ani ta ngarangi ngwe ne tupya gilaga pyoyi labya re pyoge labya re ani dekwa la ngarangi chokne kayong chiyong kang tup chegi yu ani tupen yang kangcham sugi yu sare ani pyoge donanangken sangma la tuche nang che ani lechen te tikar chamshagi ani sangin yang ger chelyong